Naša Sveta crkva proslavila je u utorak 2. avgusta praznik svetog proroka Ilije, pa predlažem da za početak emisije kažete nešto više o ovom prazniku. Praznik svetog proroka Ilije ili u narodu poznat kao Ilin dan. Čim dođe avgust mjesec ili kad se pomene avgust mjesec, nekako odmah izbije pred oči taj svetitelj Ilija, gromovnik, još kako se naziva u narodnom iskustvu i predanju. U stvari, ovaj veliki prorok je živio u vrijeme otkrivenja staroga saveza sa Bogom. Opisan je njegov život u knjizi o carevima u Starome zavjetu, a opširnije i detaljnije izveden je iz te knjige o carevima njegov životopis u brojnoj literaturi, kao što su žitije svetih, kao što su sinaksari na bogosluženjima koji se čitaju. Tako da je sveti prorok prisutan i kroz taj književni trag i kroz sve to otkrivenje u Starom zavjetu, a i kasnije kroz vjekove i u Novom zavjetu i u novozavjetnoj crkvi i u našoj crkvi, u našem iskustvu ovdje na ovim prostorima lik svetog Ilije blista neprekidno i predstavlja nešto što uzvišuje i obogaćuje naš život i uzvodi ka nebu. I u najtežim vremenima turskog ropstva i u vrijeme ranije ideologije, Ilin dan je strašni svetac koga narod poštuje i kome se moli i od koga se boji. To žitije, odnosno život svetog Ilije nekako se kroz vjekove preslikao i prenio kroz svu vaseljenu, ali na svojevrstan način se prenio i ovdje u naše narodu, u našim stranama, kao prorok i svetitelj i zaštitnik roda našega, kao onaj koji otvara nebesa, koji daje kišu, koji omogućuje plodnost zemlje, koji kažnjava one nepokorne i koji su drski i nasilni. Tako da bi se o svetom Iliji s te strane mogli napisati tomovi knjiga. Sabori koji se događaju tokom ljeta na Ilin dan su najčuveniji na nekim uzvišenjima ili planinama. Ovdje kod nas gotovo da nema ni jedne planine gdje se narod za svetog Iliju ne okuplja i ne proslavlja ga i gdje se ne vrše bogosluženja i prinosi tajanstvena žrtva i gdje se narod ne pričešćuje. Na primjer, na Sinjajevini je veliki sabor na Ilin dan. Tamo u crkvi Ružici služi se liturgija i narod se pričešćuje, naročito u posljednje vrijeme. To je sve više prisutno. Iako je bilo jedno vrijeme zamaralo, tako da se narod okupljao tamo bez sveštenstva i bez episkopa. Sveti prorok Ilija, gotovo svi znamo, bio je gonjen u svoje vrijeme od cara i Jezavelje, carice, ona ga je naročito progonila zbog toga što je otvarao svoja usta i govorio istinu i pozivao na pokajanje narod izraelski, jevrejski, i tako je strašno bio gonjen da se gotovo nije mogao sakriti od tog bijesa koji je bio uperen protiv njega. I jednom prilikom kad smo išli u Svetu zemlju sa ekskurzijom bogoslovije, vodič nam je pokazao gdje se bio od gonjenja Jezavelje zavukao sveti Ilije. Prosto da ne vjerujete da je dotle dopirala vojska i policija tadašnja i mogla da prati one koji izbjegavaju surovu kaznu carevu.
Međutim, ono što nekako najviše krasi i veliča svetoga Iliju, to je njegova revnost služenja istinitome Bogu. Divna je i čuvena ona slika kada je on, da bi dokazao da je njegov Bog živi Bog, Bog koji čuje, koji vidi, koji je sve prisutan, za koga su tadašnji žrečevi neznabožački bili slijepi i gluhi i oni su ukazivali na idole, na mrtve bogove. Onda je on, imajući tako snažnu vjeru, zapovjedio da se podigne žrtvenik i da s jedne strane ti neznabožački žrečevi uzdignu svoje ruke ka nebu i prizivaju silu s neba, a s druge strane on i na čiji se poziv odazove Bog da se to pred narodom uzme kao istiniti prorok. Tamo se navodi u knjizi o carevima, uvijali, vriskali, zvali, sjekli vene, međutim, uprko svemu tome nije bilo nikakvog znaka s neba. Kada je došao red na proroka Iliju, on je zapovedio da pane kiša s neba i da okvasi žrtvenik i posle toga na njegovu molitvu sišao je oganj s neba i upalio žrtvenik. Čitamo tamo da je u tom trenutku sveti prorok Ilija uzeo nož i zaklao nekoliko stotina lažnih proroka. Tako da je i pored toga znaka s neba i pored toga Ilijinog silnog revnovanja i dalje tada mnogi nisu povjerovali u istinitoga Boga i još većima su gonili svetoga Iliju. Zna se isto tako, čitamo u knjizi o carevima, da je prorok Ilija prešao iz ovoga svijeta u bolji svijet, ne okusivši smrt, vaznevši se na nebo. I on se javio na gori Tavoru također kada se Hristos preobrazio, i on će opet doći, tako govori predanje, o drugom dolasku Gospodnjem i satrijeće silu demonsku. Tako da to svedočenje u Starom Zavjetu prerađeno je i doživljeno kroz pokoljenja na bezbroj načina, ali ono što mi ovdje kod nas pratimo u našemu narodu, sveti prorok Ilija je doživljen i proslavljen i prisutan je na način tog Božjeg zaštitnika, Božjeg čovjeka, silnog proroka, koga poštuju svaka kuća, svaki dom, svako stvorenje mu se klanja i ište pomoć od njega. I mnoga imena u našem narodu vezana su za svetog Iliju. Muška čada dobijala su često imena Ilija, da budu silna kao Ilija u borbi protiv neprijatelja, da budu silni u tome da posvjedoče svoju vjeru, da brane svoju vjeru, da ispovijede istinu, da se ne boje lažnih proroka, da im se suprotstave lažnom svedočenju. To je sve ono ilijinsko, što bismo rekli. Tako istog dana slavi se i sveti Ilija Gruzijski. Brojni su svetitelji crkve Božje koji nose ime Ilija upravo po ovom svetome proroku Iliji Gromovniku.